Egzorcizam. U katoličkoj tradiciji demoni se posmatraju ne samo kao apstraktna sila, već kao stvarni entiteti koji mogu da obuzmu čoveka. Zato crkva već vekovima ima razvijen obred egzorcizma. Najpoznatiji oblik uređen je u knjizi Rituale Romanum iz 17. veka i do danas se koristi jako u savremenoj pa obnovljenoj verziji. Egzorcizam nije magijski čin niti puko ponavljanje formula. To je liturgijski obred crkve u kojem se snagom Hrista moli za oslobađanje osobe od demonskog uticaja. U katoličkom učenju pravo da vrši egzorcizam nema bilo koji sveštenik. Potrebna je posebna dozvola biskupa jer crkva strogo kontroliše taj čin. Egzorcista prolazi duhovnu i psihološku pripremu jer se smatra da demon ne napada samo obuzetog, već i onoga ko se bori protiv njega. Sam obred obično uključuje čitanje evanđelja, molitve oslobađanja, znak krsta, upotrebu svete vode, tamjana i relikvija. Sve to ima simboliku vraćanja Božjeg poretka tamo gdje se nastanio haos. Katolička crkva jasno razlikuje opsednutost od bolesti. Pre nego što se odobri egzorcizam, crkva insistira na psihijatrijskom i medicinskom pregledu. Time se pokušava da se izbegne zamena mentalnih poremećaja sa spiritualnim problemima. Ali tamo gdje lekari ne nalaze objašnjenje, a vernik i dalje pokazuje znake nesrazmjerne patnje, pristupa se egzorcizmu kao posljednjem sredstvu. Za vernike to nije samo borba protiv nečega s polja, već i drama slobodne volje. Demon se hrani slabošću i očajem, dok obred ima zadatak da vrati nadu, snagu i osjećaj da Bog nije napustio čoveka. U katolicizmu egzorcizam je zato istovremeno i čin oslobađanja i čin vere, potvrda da je zlo realnost, ali i da nije posljednja reč u životu. U pravoslavlju tema demona i njihovog izgona oblikovana je drugačije nego u katoličanstvu. Dok katolička tradicija ima strogo definisan obred egzorcizma, u pravoslavlju ne postoji jedinstveni ritualni priručnik koji se koristi u svim slučajevima. Umjesto toga, pravoslavna crkva stavlja akcenat na svakodnevni liturgijski život, pokajanje i osvećenje vernika kroz crkvene tajne. Demoni se, prema pravoslavnom shvatanju, ne isteruju samo posebnim molitvama, već celokupnim načinom života u zajednici sa Bogom. Ipak, postoje i posebne molitve koje se koriste kada se sumnja na demonsko dejstvo. Najpoznatije su molitve svetog Vasilija Velikog, koje sveštenici mogu da čitaju nad osobom koja pati. One nisu zamišljene kao spektakularni obredi, već kao deo ozbiljnog i smirenog pastirskog rada. U tim molitvama ne nailazimo na naredbe demonima da napuste telo, već na usrdne molbe Bogu da izbavi čoveka od zla. Razlika je značajna. Pravoslavlje naglašava da ne čovek, nego Bog oslobađa. Sveštenik je samo posrednik, a snaga ne dolazi od njegovih reči nego od Božje milosti. Pored molitava, pravoslavna praksa često uključuje i post, ispovest, pričešće i celokupno vraćanje čoveka u život crkve. Demonski uticaj se posmatra kao znak da je duša izgubila duhovni balans i udaljila se od izvora svetlosti. Zato se put oslobođenja ne vidi prvenstveno u pojedinačnom obredu, već u povratku zajednici i liturgiji. Vernik se ne leči izolovano, već zajedno sa celim telom crkve, jer se u pravoslavnom shvatanju spasenje nikada ne tiče samo pojedinca, nego i njegovog mesta u zajednici. Zanimljivo je da pravoslavna duhovnost često govori o nevidljivoj borbi. Demoni nisu samo izvan nas, već su i u mislima, u iskušenjima, u strastima koje nas vezuju. Sveti oci su pisali da demon ulazi kroz misao, kroz sliku ili sećanje koje čoveka zarobi. Zato je glavno oružje protiv njih stalna molitva, trezvenost i smirenost. Izgon demona nije događaj koji se dešava samo u jednoj službi, nego stalna unutrašnja disciplina se uči kroz godine. U tom smislu pravoslavlje nudi širu i suptilniju sliku. Dok katolicizam egzorcizam vidi kao vanrednu intervenciju u posebnim slučajevima, pravoslavlje sve više naglašava da se demonski uticaj prevazilazi u svakodnevici, kroz smirenje, ljubav, zajedništvo i liturgijski ritam života. To znači da je egzorcizam u užem smislu ređi, ali u širem smislu neprestano prisutan. Svaki put kada vernik bira dobro umjesto zla, on već vrši svoj mali egzorcizam. U islamskoj tradiciji fenomen koji se u hrišćanstvu često naziva posednuće demonima, u islamu je prepoznat kao ulazak džina u čoveka ili njegov uticaj na um i telo. Džini su duhovna bića stvorena od bezdimnog plamena. Sura Rahman i imaju slobodnu volju poput ljudi. Neki su dobri i veruju u Allaha, dok drugi mogu biti zlonamerni i nanositi štetu ljudima. Najpoznatija praksa oslobađanja od uticaja džina ili šejtana jeste rukja,
ritualno učenje određenih kuranskih ajeta i dova nad osobom koja pati. Rukja se obavlja tako što učeni vernik, najčešće imam ili hafiz, ali i sam čovjek može učiti za sebe, recituje sure El Fatiha, El Bekare, posebno ajeti 255, ajetul Kursi, El Iklas, El Felek i En Nas. Te sure se smatraju snažnom zaštitom od zla i bolesti. Tokom rukje može se i dunuti, blago izdahnuti nakon učenja ajeta nad vodom ili uljem, a zatim se ta voda pije ili koristi za pranje tela. Ulje, najčešće maslinovo, može se pomazati po telu osobe. Pored same recitacije, važna je i unutrašnja priprema. Onaj koji traži zaštitu treba da se kloni greha, da čini namaz, molitvu, da održava moralnu čistoću i da živi u skladu sa islamskim vrednostima. Veruje se da moralni život i čistota duše otežavaju džinima pristup čoveku. Greh, nečistoća i zapostavljanje obreda otvaraju vrata njihovom uticaju. Rukja se ne shvata samo kao magijski obred, već kao podsjećanje na vezu čovjeka sa Bogom. U suštini, cilj je da osoba ponovo pronađe unutrašnju ravnotežu, veru i snagu kroz povezanost sa Allahom. Zanimljivo je da Islam pravi jasnu razliku između duhovnog i medicinskog. Ako postoje jasni medicinski uzroci bolesti, najprije se preporučuje odlazak lekaru. Rukja se koristi kao dopuna, ne kao zamjena medicine. Dakle, u savremenoj islamskoj praksi često postoji kombinacija psihološka podrška, lekarska pomoć i rukja. Šamanizam, hinduizam, animizam. Kada govorimo o isterivanju demona ili oslobađanju od zlih sila, važno je vidjeti kako su to radile druge kulture izvan hrišćanske i islamske tradicije. U mnogim drevnim i živim religijskim sistemima ideja o duhovima, opsednutosti i oslobađanju kroz rituale ima centralno mjesto. Šamanizam. Šamanizam se javlja u Sibiru, Mongoliji, Severnoj i Južnoj Americi, Africi i mnogim drugim krajevima sveta. Šaman se doživljava kao posrednik između sveta ljudi i sveta duhova. Kada se sumnja na uticaj zlih duhova, šaman ulazi u trans, obično uz pomoć bubnjeva, pesme, biljnih napitaka ili plesa. U transu on putuje u nevidljive svetove kako bi pregovarao sa duhovima, isterao ih ili ih umilostivio. Neki rituali učuju pročišćenje dimom, nam projekti sagorevanje biljaka poput žalfije ili kedra kako bi se prostor i osoba očistili od negativne energije. Ideja nije uvek nasilno isterivanje, već ponekad i uspostavljanje ravnoteže. Šaman može duh da zamoli, potkupi simboličnom žrtvom ili da vrati duhovni deo osobe koji je izgubljen. Hinduizam. U hinduizmu fenomen demona, asura, preta ili bhuta uklapa se u širu kosmologiju bića i energija. Hinduistički egzorcizam je raznovrstan, ali se najčešće zasniva na mantrama i obredima. Mantra, sveti zvuk ili reč, recituje se radi zaštite i pročišćenja. Najpoznatije su mantre posvećene bogovima zaštitnicima, poput Hanumana, bog majmun koji daje snagu i hrabrost, ili Narasinghe, avatara boga Višnua u obliku polulava, zaštitnika od demona. Rituali mogu uključivati zapaljene lampe, zvuk školjke šanka, posipanje svetom vodom Gangadžal i prikazivanje hrane kao ponude božanstvu. Veruje se da božansko prisustvo otklanja zle sile, pa se egzorcizam često shvata kao vraćanje osobe u kontakt sa božanskim redom. Animističke kulture. U mnogim afričkim, australijskim i pacifičkim tradicijama ideja demona je tesno povezana sa lokalnim duhovima predaka, prirode ili teritorije. Ritual oslobađanja često uključuje ples, bubnjeve i zajedničko pevanje, kojim se priziva zajednička energija zajednice i usmerava protiv zla. Dim i vatra su univerzalni simboli pročišćenja. Spaljivanje biljaka ili prolazak kroz dim oslobađa osobu od uticaja nečistih sila. Nekada se prinosila i žrtva, od hrane i pića do životinja, kako bi se duhovi umirili i ostavili osobu na miru. U nekim kulturama šamani ili vraćevi su koristili i maske i kostime, preobražavajući se u viša bića, kako bi zastrašili ili zagnali demona. Zajednička nit u svim ovim tradicijama jeste ideja da čovjek nikada nije potpuno sam. On je u mreži odnosa sa duhovima, božanstvima, precima i prirodom. Demonsko se posmatra kao narušavanje te ravnoteže, a egzorcizam, bilo da je to mantra, ples ili dim, kao povratak u sklad. Psihoterapija i moderni pogled. U savremenom dobu, naročito u okviru psihologije i psihoterapije, ideja demona dobija drugačiju interpretaciju. Umjesto doslovnog shvatanja zlih sila koje opsedaju čovjeka, govori se o unutrašnjim traumama, potisnutim sadržajima i nesvesnim konfliktima. Dakle, ono što su nekada bili demoni, sada se prepoznaje kao psihološki obrazci koji razaraju čovjekov život iznutra.
Demoni kao traume. U mnogim terapijskim praksama simptomi poput anksioznosti, depresije, fobija ili kompulzivnih ponašanja tumače se kao posljedica ranijih iskustava koja nisu bila razrešena. Ta iskustva ostaju zarobljena u telu i psihi i javljaju se u obliku unutrašnjih sukoba. Tradicionalno, ljudi su taj osjećaj spoljnog pritiska ili strane sile u sebi nazivale demonima, dok psihoterapija govori o traumi i potisnutim emocijama. Hipnoza. Jedna od tehnika koja najviše podsjeća na obredne rituale jeste hipnoza. Uvođenje pacijenta u izmenjeno stanje svesti omogućava pristup slojevima nesvesnog, gdje se demoni, čane traumatična sećanja, mogu prizvati, suočiti i osloboditi. U nekim seansama pacijent doslovno može doživjeti telesne trzaje, promjene glasa ili snažne emotivne ispade, što podsjeća na scene egzorcizma, ali se u psihoterapijskom jeziku objašnjava kao proces katarze i oslobađanja potisnutog sadržaja. Psihodrama. U psihodrami se unutrašnji sukobi i traume stavljaju na scenu. Klijent zajedno sa terapeutom i drugim učesnicima odigrava situacije koje predstavljaju potisnute emocije ili nerešene odnose. Tako demoni prošlosti dobijaju lice i glas, a kroz igru i simboliku postaje moguće suočiti se sa njima, razgovarati i na kraju razrešiti ono što je bilo blokirano. Ovaj proces pokazuje koliko je jezik simbola univerzalan. Ono što su nekada bile religijske slike i rituali, danas su terapeutske dramatizacije. Kognitivno-behavioralna terapija. U KBT pristupu naglasak nije na mističnom jeziku, već na obrascima misli i ponašanja. Demon u ovom okviru nije biće, već tok negativnih misli, samokritika, osjećaj bezvrednosti, unutrašnji saboter. Terapeut zajedno sa klijentom identifikuje te misli, dovodi ih u pitanje i zamenjuje realističnim i zdravijim obrascima. Time se oslobađa energija koja je do tada bila zarobljena u začaranim krugovima straha i krivice. Simbolički jezik ostaje isti. Zanimljivo je da, iako nauka i religija koriste različite reči, struktura iskustva je vrlo slična. Opsednutost demonima i suočavanje sa njima može se uporediti sa opsednutošću traumatičnim sećanjem i procesom njegovog razrešenja. I u jednom i u drugom slučaju osoba doživljava da nešto nije pod njenom kontrolom i da dolazi s polja. Egzorcizam i terapija, svaka u svom jeziku, nude način da se ta sila prepozna, imenuje i na kraju razreši. Upravo tu leži zanimljiva paralela. Savremena psihoterapija ne negira demonsko iskustvo, već ga prepoznaje kao unutrašnji fenomen koji može biti izražen religijskim ili simboličkim jezikom. Tako most ostaje otvoren između onih koji veruju u doslovne sile zla i onih koji sve tumače psihološki. Smatramo različite kulture, religije i savremene psihoterapijske pristupe, primetit ćemo jedno zajedničko jezgro. Čovjek se ne doživljava kao samodovoljno biće. Uvek postoji osjećaj da na njega utiču sile koje prevazilaze njegovu volju, bilo da ih nazivamo demonima, džinima, traumama ili potisnutim sadržajem. Te sile dolaze s polja ili iz nesvesnog, ali ih čovjek doživljava kao nešto strano, neprijateljsko i razorno. Razlika se dakle ne nalazi u samom iskustvu, već u jeziku i sredstvima koja se koriste. U katoličkom i pravoslavnom hrišćanstvu to su molitve i obredi egzorcizma. U islamu rukja i učenje Kurana. U šamanizmu bubnjevi, plans i komunikacija sa duhovima. U hinduizmu mantre i zaštita božanstava. U psihoterapiji tehnike suočavanja sa traumama i preoblikovanja unutrašnjih obrazaca. Svaka tradicija bira svoje oružje u skladu sa svojom simbolikom i verovanjima. Ali cilj je uvek isti, oslobađanje čovjeka i vraćanje u ravnotežu. To oslobađanje može imati oblik duhovnog izbavljenja, povratka u zajednicu, psihološke katarze ili jednostavno ponovnog osjećaja smisla i snage. Univerzalna ljudska potreba za izbavljenjem pokazuje da iza svih razlika stoji zajedničko iskustvo. Iskustvo da se čovjek može naći u ropstvu nečega što prevazilazi njegovu snagu, ali da postoji put oslobađanja. Na taj način isterivanje demona postaje simbol univerzalne borbe čovjeka za slobodu, borbe protiv svega što mu oduzima životnu energiju i dostojanstvo. I bez obzira da li je to demon u religijskom smislu ili trauma u psihološkom, smisao prakse ostaje isti. Pomoći čovjeku da ponovo postane ceo. Hvala što ste ostali do kraja. Ako želite da nastavite ovo putovanje i istražite još tema, pogledajte ostale priloge na kanalu. Pretplatite se i uključite obaveštenja da biste bili uz nas i u sljedećim razgovorima. Vidimo se uskoro.